Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida wa Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Uganda, Madame Wandadya yavuze ko akazi k'itegeko nshinga rimwemerera kuvuga ku burenganzira bwa muntu yagakoze, agasaba ko General Muhoozi uyigambye ko afunze Eddie Mutwe kumurekura yagakoze. Ibindi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje bitamureba. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi yamaganye bikomeye Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yamusabye kurekura Edward Sebufu wamenyekanye nka Eddie Mutwe, avuga ko ibaruwa bamwandikiye ari ubucucu. Mu butumwa bwo ku rubuga rwa isi bwo kuwa kane, General Muhoozi yahaye gasopo Komisiyo ndetse avuga ko ategereje ko bazamusaba imbabazi. Ati niba abantu baha agaciro ubuzima twabahaye ntibagakwiriye nemwe gutekereza kohereza ibaruwa y'ubucucu nk'iriya, ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, ntegereje ko munsaba imbabazi. Uko niko yanditse. Ku itariki 2 Gicurasi umuyobozi w'iyi komisiyo Wandadya yasohoye itegeko risaba General Muhoozi n'ingabo za Uganda kurekura Sebufu. Ako kanya avuga ko komisiyo yemeje ko afunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. Wandadya yamuburiye ko kudakurikiza iryo tegeko bishobora gufatwa nko gusuzugura komisiyo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Uganda. Iryo tegeko rya komisiyo ryasohoye nyuma y'uko General Muhoozi yemeye ku mugaragaro ko afunze Sebufu. Umurinzi mukuru w'Abatyagura uyobora ishyaka NUP mu magambo yavugishije benshi kanyurwa yavuze ko Eddie Mutwe ari mu nzu yo munsi ari kwigura ururimi rw'ikinyankore. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko perezida w'iyi komisiyo yavuze ko kuba General Muhoozi yavuze ko atazerekura umurinzi wa gisivile ngo ntacyo bivuze yakoze iby'itegeko nshinga rimwemerera ko agomba gukora. Ikinyamakuru cyavuze ko umuhungu wa Perezida Museveni akunze gusuzugura inzego zose z'ubutegetsi mu gihugu n'abategetsi bose kuva kuri ba minisitiri, abadepite n'abantu udasize n'abasirikare bagenzi be. Icyo kinyamakuru cyavuze ko Perezida Museveni yigeze kumwiyama kugira ibyo avuga kuri politiki mpuzamahanga kubera ko biteza ibibazo igihugu, ariko ntaramubuza gusuzugura inzego zisanzwe mu gihugu. Ubu ku rubuga X yikomye ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri Uganda bari kugaragara bari kumwe na abakangisha ko azabafunga, ndetse umunyapolitiki nawe yamubwiye ko ari utahiwe gushimutwa nka Eddie Mutwe. Madame Wandadya yavuze ko nka perezida wa Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kuba yarandikiye General Muhoozi bamusaba iby'itegeko nshinga ryemera akamusubiza ko yamushubije bihagije, ibindi byose bitamureba. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu ishyaka ryoza ategeka Kongo Kinshasa Joseph Kabila yabwiye BBC ko sena y'icyo gihugu nta bubasha bwo mu mategeko ifite nyuma y'umunsi itangiye igikorwa kigamije kumwambura ubudahangarwa. Francine Mayumba wo mu ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Kongo rya PPRD, abategetsi ba Kongo baciye mu kwezi kwa kane y'umwaka yahoze ari senateri ndetse n'umunyamategeko, ubu cyo kimwe na Kabila baba hanze y'igihugu. Kuwa kane sena ya Kongo yatangiye gusuzuma ubusabe bw'ikirego kuri Kabila. Mu gihe bwaba bwemewe, Kabila yatakaza umwanya nka senateri w'ubuzima bwose, bisobanuye ko yatakaza ubudahangarwa gukurikirana mu mategeko. Ubwo busabe bwatanzwe n'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Kongo FARDC. Mu kiganiro na Africa Daily, Mayumba yavuze ati sena nta bubasha bwo mu mategeko ifite habe na busa bwo kwambura Kabila ubudahangarwa. Uyu mugore w'imyaka 38 yongeye ko nubwo nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ryo rukwiye gufata icyemezo kuri ubwo busabe niba afite ibimenyetso bifatika kuri Kabila. Abajijwe niba yizera ubucamanza bw'icyo gihugu yashubije ati habe na busa, ati tugomba gusubira mu butegetsi bugendera ku mategeko. Ubutegetsi buriho nta tegeko na rimwe bwubahiriza muri Kongo Kinshasa. Anagaragaza ko itegeko nshinga ritariho. Muhimba yavuze ko hakenewe ubwiyunge kandi ntibashobora kugera ku bwiyunge mu gihugu binyuze mu bucamanza bujonjora ndetse n'ikandamiza muri politike. Amakuru yo mu bitangazamakuru byo muri Kongo yavuze ko sena yashyizeho komisiyo tekinike ifite igihe cy'amasaha 72 kuwa kane yo gusuzuma ubwo busabe bwo kwambura Kabila ubudahangarwa no gutanga raporo kuri sena ikagibwaho impaka. Radio Kapisura amagambo y'abayihaye amakuru mu nteko bavuze ko muri iki gikorwa cyo umuhezo hagaragaye kutavuga rumwe, bamwe bashyigikiye ko Kabila yamburwa ubudahangarwa mu gihe abandi batabishyigikiye. Leta ya Kongo ishinja Kabila ibyaha birimo ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru no kuba inyuma y'umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu by'abahakana. Ubutegetsi bwa Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23. Leta y'u Rwanda irebekana ikavuga ko ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari icy'abanyekongo bwabo biganjemo abatutsi baharanira uburenganzira bwabo Kinshasa yananiwe gukemura. Kabila w'imyaka 53 yategetse Kongo Kinshasa imyaka 18 kuva 2001 ubwo yari afite imyaka 29 nyuma y'uko se Ruhande Zire Kabila yaramaze kwicwa arashwe. Ubwo watangiraga 2012 umutwe w'M23 warwanyaga ubutegetsi bwa Joseph Kabila watangiye ugizwe hari n'abahoze ari abarwanyi b'undi mutwe CNDP General Muhoozi washinjwaga gufashwa n'u Rwanda iby'u Rwanda ruhakana. Intambara hagati ya FARDC M23 yongeye kubura kuva mu mpera z'umwaka 2021 nyuma yo kwira M23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa gicubije agace ka Bambu na Kisheshe muri shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari hashize igihe kirenga umwaka barwanyi ba M23 bavuye muri utu duce
nta mirwano ibaye kugira ngo bajye kongerera imbaraga ibindiro byabo muri pariki y'igihugu ya Virunga, Rugari na Kibumba. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru avuga ko M23 yishubije utwo duce nyuma y'imirwano yihanganije n'imitwe y'abazarendo ari tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko abaturage bahunze utwo duce bw'imirwano yabaga ndetse abandi bagumye mu nzu zabo. Bivuga ko wa gatanu hari umutuzo. Ku itariki ya 15 utundi duce muri groupe Mabuwabo n'abanyongo muri teritwari Masina twabereye imirwano M23 n'ingabo z'abazarendo, abaturage barahunga. Iyi mirwano ikomeje mu gihe M23 ari mu biganiro na leta ya Kongo biri kubera muri Katari kuva muri Werurwe. Muri mata impande zombi zatangaje ko zagiranye amasezerano y'agahenge ariko abazarendo isanzwe ishyikira leta ya Kongo bigaragara ko itabiha agaciro. Hagati ariko kandi urwo ry'ingabo za leta ya Kongo ryongeye kurasa mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo ikoresha indege zitagira abapilote drones mu bice bisanzwe bigenzurwa n'utwo twirwaneho ufatanije n'ingabo za M23 ariko kubw'amahirwe ntawe cyahitanye. Ibyo byabaye ku gicamunsi cyo kwa kane ubwo igisirikare cya Kongo FARDC bafatanije bohereje drone iturutse muri Kisangani igatera ibisatsi ku baturage batuye mu Mikenke agenzurwa n'utwo twirwaneho igisirikare cya M23. Amakuru avuga ko igisasu kimwe cyaguye mu baturage kandi ko mbere y'uko indege kirasa yari imaze iminsi igaragara hejuru y'ikirere cyaho mu bikorwa byo kuneka no kugenzura aho izarasa, ariko kubw'amahirwe akaba ntabyo cyangije nubwo hakirimo gukorwa iperereza ngo hamenyekane ibyangiritse. Gusa icyo abaturage bemeza nuko ibyo bisasu byaguye ari bugufi cyane n'abo baturage batuye, ibyatumye bikanga maze bamwe bazinga ibyangushye barahunga, aho kugeza ubu hari n'abakiri mu bihuru aho bahungiye. Mu mezi abiri ashize nibwo nanone igisirikare cya Kongo cyarashe mu misozi ya Minembwe hazwi nk'Umurenge gikoresha indege zitagira abapilote za drones zikarasa mu baturage, bamwe bagapfa abandi bagakomereka, ibintu n'amatungo byabo bikangirika. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri n'umpera zakuye umwaka nabwo FARDC yateye ibisasu byinshi bice bitandukanye byo muri ibyo bice, harimo n'ibyo yateye Rundu, Kiziba, Gakangara no ku kibuga cy'indege cyaho. Ibyo bisasu byarashwe icyo gihe byahise bihitanye ubuzima bw'abaturage ndetse byangiza ikibuga cy'indege cya Minembwe gireye muri ako gace ka Kiziba. Nasimukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banatwara igati Gashago Service Perezida wa Kenya yifatiye mu gahanga Perezida William Ruto amushinja ko yohereje mu bandi kuwa kane ngo rogoye gahunda yo gufungura ishyaka ku mugaragaro. Ibinyamakuru bya Kenya byanditse ko bwana Gashago yabwiye Perezida William Ruto ko kugumya yigaragaza nawe ko kwicara akiga kandi akemera ko abanyakenya bamweretse na kera cyane ko batamushaka. Uyu muhango waberaga ahitwa Lavington muri Nairobi. Urubyiruko utamenya rukomotse rwateje akajagari ku banyacyaka ba Gashago, biba ngombwa ko bashinzwe umutekano we barasa mu kirere ngo bahabye. Igikorwa cyarakomeje ariko ikinyamakuru Destiny nicyo cyavuze ko abanyamakuru batatu bakomerekeye muri mu kajagari ndetse ngo bashinzwe umutekano wa Gashago babambuye ibikoresho byabo ndetse babasibisha amafoto bari bafashe. Bwana Gashago yatangaje ku rubuga rwa ko bateraga ubwoba abarwanashyaka be bashaka kurizamo uyu mugambi kandi batumwe n'ubuntu gutegeka igihugu byananiye uko abaturage batamwiyumvamo. Agaragaza icyo yise ububwa bwa Perezida Ruto, Gashago yavuze ko bagiye hose amuteza amabandi yabo mu misa cyangwa se gushyingura, agasanga ko kumuca intege birushaho kumwongerera imbaraga. Gashago yibaza impamvu Perezida Ruto atiyakira ngo yumve ko yabuze imbaraga ze n'abamushyigikiye, akaba yashaka amaboko kandi nk'umuntu utegetse igihugu atiriwe yirebera mu mazi. Muri iki gihe Perezida William Ruto asa n'ucecetse, ariko biraba ko yaba afite abantu bagomba kumenyera uko umukino wifashe uganisha mu matora 2027. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Sudan y'Epfo, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banitswe imiryango itera leta muri leta y'Upanayire itabariza imfungwa zirunze muri gereza ya Marakari zabuze abacamanza buzuranisha none zugarijwe n'inzara. Ayi Radio yatangaje ko abanyururu babuze abacamanza baburanisha kuko n'umwe wari uharamaze igihe kinini agiye kwivuza ubu ntabuze igihe azagarukira. Iki kinyamakuru cyavuze ko iyi gereza yugarijwe n'inzara itarabaho, byakubitira ko n'abafunzwe batazi igihe bazahamara bigumira ku mirari. Ayi Radio yavuze ko muri gereza ya Marakari harimo abantu 34 bafunzwe, muri bo 99 bakaba bataraburana na rimwe, 35 bamaze gukatirwa, harimo n'abana 12 batararengutswe imbere ya sentare. Imiryango itera leta yavuze ko igereza ari agahomamunwa kuko umucamanza baherutse kuhuriza yamaze ukwezi kumwe ahita yigendera. Abafungiwe ngo nta biryo, abarwaye nta miti ndetse nta n'ibikoresho by'isuku bihari ku buryo biteye inkeke. Leta ya Sudan y'Epfo ivuga ko yemeranya na societe civile ko bagiye gushaka ko bakemura icyo kibazo abacamanza bakaboneka. Hagati ari gukanda ikinyamakuru The New York Times cyavuze ko abanyasudani y'Epfo bashaka bo bazinga karago kuko umwuka muri mu gihugu werekana ko intambara ishobora kurota uko byagenda ko isaha yose. Icyo kinyamakuru kirabishingira kuba Riek Machar we Vice President kuri wafungiwe mu rugo nta w'umuryango w'umugeraho kabone n'umugore we. The New York Times yavuze ko bwana Machar bafunzwe n'ubutegetsi, umugore usanzwe uri ministri muri leta mutekere ariko atemerewe kumuha ibyo biryo nubwo babona mu gipangu kimwe bihabwa na leta. Uku gufunga Machar ngo ushobora kongera ko buri ntambara abaturage bagakwirwa imishwaro mu bihugu baturanye birimo Sudan na Ethiopia. Ikinyamakuru cyavuze ko kuba amasezerano arangiza intambara hagati ya Salva Kiir na Riek Machar atarakurikijwe isari yose intambara izaduka kandi bizaba bikurusha uko byagenze kugeza na 18 kuko abashyigikiye Machar bamaze kuba barakare.